u ime domaćina želim da vas sve pozdravim, a u vaše i svoje ime želim da pozdravimo još jednim velikim aplauzom naše goste. Cijenim da ste ovih dana u kampanji mnogo toga čuli i da je manje više sve potpuno jasno. Ja vam večeras želim reći da je ovo nešto što mi radimo skoro pa najjednostavnije. A najjednostavnije zato što 12. oktobra biramo između kriminala, korupcije, nepotizma, prevelike zaduženosti, armije, nezaposlenosti, poniženih boraca, penzionera i mnogo čega toga. Cijenim da mi u Brodu nećemo više njih birati, da smo mi u Brodu spremni za promjene. Kakav imamo rezultat? Nema toga rezultata, ne može im se vjerovati i ne možemo ništa očekivati bolje u ovome našem gradu od aktuelne vlasti. Svjedoci smo da su učestale prijetnje oko rafinerije nafte, da su stalni otkazi, da narod živi u strahu, da se niko ne brine o gradu koji leži na dvije rijeke. Danas nam rijeka Sava ulijeva u žitna polja. Dragi prijatelji, dobro večer. Mi smo jedan narod, zato nam je ovako prijatno večeras. Vi znate da sa ove govornice niko vam neće uputiti niti jednu jedinu psovku. Znate da vas niko neće ružiti sa ove govornice i po tome znate da ste na skupu Srpske demokratske stranke, a ne na skupu SNSD-a i Milorada Dodika. Znam ja da smo svi zajedno zaista svašta vidjeli u ovih 9 godina. I da li da se sada kajemo, da se osjećamo svi zajedno prevareni, da ćutimo, da se zatvorimo u svoje kuće, da sjedimo i trpimo. Ili da budemo ljudi, da budemo muškarci, da žene budu žene, da izađemo radi porodica, radi čitavog naroda na ove izbore i da kažemo ovoj lošoj vlasti laku noć, odlazite u prošlost. A oni su izgleda još uvijek hrabri da dođu pred narod i kažu kako je stanje u njihovo vrijeme postalo bolje. Ja ću vam reći samo jednu činjenicu, a vi prosudite da li je bilo bolje. Kada je 2006. godine Milorad Dodik došao na vlast sa SNSD-om, on je obećao našem narodu samostalnost Republike Srpske, rješavanje ekonomskih pitanja, zapošljavanje i borbu protiv korupcije. Obećao je da će Republika Srpska sprovesti referendum, da ćemo se svi naglo i silno obogatiti, stati na svoje noge i izaći u bijeli svijet sa Republikom Srpskom kao samostalnom državom. Ja znam da je stanje i 2006. godine bilo teško i znam da je puno toga trebalo da se popravi. Ali on tada naslijedio 200 miliona na računu, ostavljeno je Telekom, privreda koja je imala svoj potencijal i bilo je nade da se sve ono što je on tada obećao može uraditi. Kada bi bilo ko danas pred vas
nakon 9 godina vlasti SNSD-a i Milorada Dodika. Sada izašao i rekao: obećavam za 2-3 godine samostalnost Republike Srpske i referendum, riješit ćemo sve probleme, potpuno će nestati nezaposlenost. Da li biste mu mogli vjerovati? Pa stanje koje on ostavlja iza sebe je takvo da se ne može vjerovati više onome čemu se moglo vjerovati i u što se moglo nadati 2006. godine, kada je Srpska demokratska stranka stabilizovala Republiku Srpsku u potpunosti politički, otklonila sve njene neprijatelje, natjerala strance da nam šalju visokog predstavnika kakav je bio svojevremeno onaj Schwarz-Schilling, da ne radi svoj posao, nego da sjede i ćute, i dovela Republiku Srpsku u stanje da može sa Telekomom da pokrene jedan važni investicioni ciklus.